lakangwane elikhona nalo phathi kwethu namhlanje abakwaDlamini esibambisene nabo umsebenzi ibutho lakwaNdwandwe lina besilo ngiyangibingelela bese kuyiminyaka lomkhosi omkhuleko wesizwe ungenzekile kwaZulu ngenxa esimo sathi sabhekana naso hamba kwenyama. Namhlanje ngithokoza kakhulu ukuthi inyanga zonke nenyanga ezulu zovumele lo mkhosi emva kweminyaka engaka ukuthi mawenzeke nokuyinikela Zulu. Ngithokoza kakhulu ibutho kungesona umsebenzi olula obunzima kakhulu, ikakhulukazi odokotela kade sisebenza kanye nabo behlezi bengalali behlanza lobu bukhosi ukuthi bungafi futhi ngathi thina sizulwane esiphilayo buqhubeke bume uthi nesizulwane siyolandela sibambe lapha nathi sibambe khona ngalamazwi ngoba kukhulunywa kakhulu kulo mkhosi bekubingelela nje nokubonga umsebenzi nabesilo nokuthi niubambe kahle. Akukho lutho olukonzelile okukhomba kuze inkomba nabesilo ukuthi amakhosi akithi akanye nathi. Ngithokoza kakhulu nabesilo amakhosi akhona ngokudedela amabutho angaphansi kwabo ukuba beze edlubulo sizobambisana njengoba nje sesibheke endaweni engcwele yaseSandwane. Lo mkhosi usuke wendulela lokho. Nina besilo ngithokoza kakhulu kunina nonke. Ngiyafisa ukuba nizizwe nonke nisekhaya lapha. Umzwelembe lo savusa umuzi wasemashobeni kwesigodlo sesilo sakwaDukuza sisivusile nabesilo lapha ekhaya ukuthi phathi kwesizwe ilembe lingakhohlakali njengombumbi walesizwe njengengwenyama engihlezi esihlalweni sayo ukuthi sibambise kuze kusekugcineni. Ngithokoza kakhulu ibutho lonke lithi noma seliphinde emakhaya nabakwangwane kanjalo lihamba nomusa. Lokhu kade ngizokwenza kuyisibusiso kukodwa. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu kunina nonke ukuba sibambisane kulo msebenzi omkhulu kangaka owenzeka kanye ngonyaka. Ngalamazwi ngiyabonga kakhulu. Inkosi enibusise.